Una again na by player ni la. The US boss secretary to and do pa bien ni na mungkin again na ni manin za ta ni. Hello, Jaden TV. Idam hiya mo. Kau kisaya. Oh, lungda bay live pana ong zom kai cha to hanga kong dot hi mo. Ina amasai na Jaden TV congratulations kum ni na dong ong mapi thatam pi ta kisungai hang ina matut nang pia pasian min than na tang hen la Jaden TV mai lam sau pi kum tam pi amaswan zo lai di na ong siam hen chi to thu pa puak na thung pulak masan wa mingอุสอมเลียนจะไม่นี่นะดีเรคเตอร์ปูอุสอมเลียนและอารมณ์อุจามหน่วยนะฮิจิบายนะองค์สับตักเจนะอังตันนะและลุงดำนะตัวนะสังไปอิงจีตัวองค์ผู้หลังมาสนวมิงินะตัวเกนฮิอามาวีฮิกลุ่มนี้จินจะเด่นทีวีกลุ่มนี้จินีหุนพาสุงะกับผู้หลังนบเป็นเกเบลเซียจงฮิโลเบียงนะเซียจงฮิโลตัวคิดตักเจงินะในงานยี่ตมาจงฮิโลKaya susi na sem tulsa ateng mi chmai ni mo tulsa kho sung lian na ni sial kana sem na hi lo hang tulsa kho teng mi khat ka hi na to Jaden TV pen tulsa pana kisik san mate tulsa pana piang ti deu ding ya tua hi na to tua kiu panina kamni kam thum lungdam pi na bana Jaden TV ke mu na tuang pulang no ming khana Jaden TV na hi COVID-19 vai buai na tak jiang ina COVID-19 update jing bol na sunga akilang vilvel siamu kasak na chini mo e onte I bol ventilator te arjen ina New York ki puak dinga chi mate tuang report lian una pen tuabel stock bang hi level ka chitana ka mu na puan khathi to khit tak jiang ina Jaden TV sunga au hi tanu teng sunga chini ma news anchor te sunga au ham za deu le au ham ka chi chana neng che kum tam za deu chmai ni na tua lo hi US pana sangka ongki helina director puina hom siam ka sakna puai khat hi muna kapulang no pe mang lai ong hi la yu ta le mang lai to hi la yu ta le tua lo mang lai bai to ge di pol khat am te hiteng pana US pana sang naw pang sang ka te again sakpen adiak ina ang tangin bang yam chile ei adiak ina kolgam pana zomi te pen mang lai kho zo lo phade umate atan o kho nga lo phade wa adiak India la mai sangam te na bang ongmu songen pi kholo to kom kala ihi sangam te na Jaden TV tanu te na mang o mate hitaka o lian hitaka accent lian tong gen tak chiang ina kayom mun panina kana semna panina izong kangai hunun ni na tua kang tang vilvel na mo kay personally na mimalina kang tan na le siamu kasak na hi mi khem tu izak pi again hi na pi na kiu khat panina kay lungdam na thupi kasak na tua thuni nang pula hiningina to hitak chiang kalungdam pi na bana mi pi te tunga zot na chidingia Jaden TV na kumni sunga dena annual report ong piang na hoi tampi se e kyang news ong puak be kiloina lengtong pau no wading hitale tulian lai taka akidong lai mate ZCDC ZYA call headquarter call PE mapan na hitale to kita na tedima ICU vai bang na hoi tampi se ma hi chiang ten TV na zong Jaden TV ading ong sep ding hilo ding hiam chi khat chinom na tulian lai ta ong sep nau bang pen pu som lian ni in sam nai zong in mun nai zong amai huang sung ama I mi mal pana thapai nai mo kai te mai lama US leitang adiakina ama Jaden TV headquarter mate Jaden TV na nei lelam to studio takpi new studio takpi anei zo na ding ei mi pi te na thapia khwai lo ding a hi hiam tulai tak bang zo kipat tung ma na maliat pi ki pan le ke bang akipang hi le kapan zo pa ang ding hing chi mo tu
hi amai second anniversary mi pi tunga zot na le lungul pulak na chini mo tua khat ong nei no mi bangyam chile ZNTV pen mi pi adi nga na sem tak pi banga na sem tak pi chingam kayam chile pusom liani na nung lama aki comment na khada tuna zong na news tel dong enom go pai te full time minang lut leo te achi omina mi malai zong amai don na pe ni na bun ka sak chini mo ke full time ma ki tua den hing tua ka sep teng he tu dong full time ma ka sep hi chi ma te toy tak chiang ina ZNTV na pen news studio again te na tur sa khosung banga in mun khan khat bang nei di na kilom hi chi ke mi mali mu na tu ni second anniversary so ka pulang no mi nge to ben mi pi te tunga pha sak na le pha sak lok na pe to mi pi te tuang nu saning to khit tak chen na ka top na ding le ZNTV di na denai sia te aza ta kwai sia ma te gen ba na ke hel nop khat pen tu na ZNTV na zo mi ki chi zo ta ki chi teng khe pe ong gom khom ding uniting Zomi people around the world. Tuai hi manina tun US day politics sunga tunai lunglut khema kuai na Republican le Democrat lamom chimai ni mo Zomi zong alang tua ka omta hi manin tulian lai tak bel majority na Republican hi to khitak chen na a hi hangina ei sandan akibang lo pol khat pen Republican i zui khem pe le Zomi Republican chi te zui khem pe pen akibat lo na challenging pol khatom mate chinom na higel pen ZNTV na ong khui tua thei ding platform anei so ka hi chan tua pen bangyam chi le ita te inaw te tulian lai ta ka college ka te le high school te na amni malin chini chi le tulai tai kum pilian bang amau tua za de lo khol lo ke ki ho khak pi chang chang te mo pen na hi pen ZNTV vai puak zaina thu pi sai COVID-19 tu na damdamin it damale ong kiam dinga mate aya na ithu thak pe na ya le igen no mai gen nom ke zo hi nei nga ni pen US season US atu som wa atu bang ta hiam te nun tang na to ki sai manina ZNTV na a balance in chimai ni mo a one way hat low ina ong ngai sut ding director puina amai abo to ki to ke pial le zo hi pen ke lungul na kong pulang na hi ti mo camera maya hi second anniversary lungdam pi na angtan pi na le ke lungul na kiu kyau khat tua ong pulak hining again congratulations to kitak chena the camp very very well done mate kum ni sunga nak lungdam ma angtang ma maing chinggening lungdam ngai